Kuai sepung asmau mi Tumba tempat mi kedok kayana sedang nak we aleh dia mulik can jangan buat sekian ini nanti start tong sangut itu dengan buat sang blok ngek ni ya dak betas ni nih kong lại bro ide kha tu kan ide kha simbiru Awil. Kangen dekat kabuah sudah. Malik ni. Itu lah sedung skimat kata anak teh cak Yo bien. Ayo bien. Nggak bien dong ya. Yo lentang snap berebun, bukan lentang snap ni cantik. Nggak lentang snap berebun lentang snap. Ini bukan priom tas ni hanya pung asmau mi lat msah bro ya istis nang pun tak doa tang teh cekah teh cekah teh spot nang teh nanti beri mam spot buat doa stek hidat bahaya ni sini tak berid tip spot nomor gidang supaya itu sebab pula ni itu ini spot badat bah kado ngintip nomor dok teh gambar 65 ini tenang itu kong tu pak gambar
Sa uslap lawan sa uslap lát đồ ăn được xong itu xong cuốn sim vào động đấy à lại phần tiền Islam lawan geng Islam tak islamkanlah hati xin tức là đại đậm mà đại thế này mẹ tầm bời mình được pro lại nè theo dõi lại mà đừng yang so uslap lai sin ta kedok sini kai khamba 4 wan so uslap hanya tiraya thaj pasti mesin dok rembang tidak penuh kan boleh lah jam 9 tu ya phải khong anh cho ta lọc tôi tan hidup kasum coba lawan seu berjam lawan seu berjam akhir Islam berjam itu Netilah yang utrainan lawan Islam berjam Laya bang hani minta ani muka kwai doa ijab Islam Islam benar dah dari biru dah dah di Kalentang biru berapa iwat sengat mah ya biang di Kalentang poslap dan Kalentang poslap mah ngelik tang berberit dak cedok khas pang berberit dak berberit sang bolak paang Suski mau lek dah Suski đung dah điên thà
Ale foto-foto dan lihat kita. Ya tembarnya trash foto li dan berat foto li. Foto li nak beli ya. Tum nak di dalam nak nyelek nak. Kulis pun pelak kicing pet kicing kesan kicing fish. Saya kena pakai kuah. Lalu si internet ini video, semoga like dan share dan subscribe di channel Kulis Pun.